miyadu algonme mujtamaataka miwa fikuri hanguramaga mi huremunda hangurame adekole salgonme beje hela deko eya dekola masike kura faharika hiwe dane timanne ki faava kore mihike timanne ki fadini kangama farwanu behette mihike timanne fardu fasnama dennu kore timanne miwe neveni faape karagane nota timanne ki awra nima ko ule mihe nune hijabe nume burga nalame timanna laduwe tiwe ekan kura ekama ko first hi wada nuganna algomenna kurmeti me faava atheism ge almaniyatu ge ilhad ge mi hangurama ki mi galgonen komme mi ha ko yade kola teduwe masaka kuran jehe kanu emme guda minun emi hunna de kola emi me fatura islam deenu ge mativere sah aqida ya hukum fulutaka shiyarutaka de kola furassara ko malama ko dakka wahakataka de kola bas mone algon men emi hunna de kolma kan angalu Allah subhanahu wa ta'ala midina nasru devani kam ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko deba fa inna Allah la yuwajjid hada din Allah subhanahu wa ta'ala midina nasru deba bar deba wa hutte bil rajulil fajir nuba mihege kibam bes midina nasru deba wa fa ne ilahu ehmima algon men fa kureveti algon men namaz nu kureveti algon men nuwata deenuga ay ehin amaru fulaga amal nu kureveti algon men ilahu nahi kurevi kam kara ganeveti ei algon men first him be come no ekan algon men miyadu algon men nikme koffi kam ga wanama miyadu algon men mi gota algon men mi deena nasru veruma masake koffi kam ga wanama iradu kureviyamo mi masakkata ki algon men e nubaka man dur heliko algon heyokam ga matiga sabit ko dene kam ka bedane ayatu ga wafada in tansurullaha yansurkum Allah nasru dekum ga wana Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamina nasru de bawa hotte wa yuthabbit aqdamakum tiyabamina fatil tadin ga sabit ko bawa hotte ehmi ma lobet muslima khunna ukhtunne first hi wada nuganna algon men miyado wara bodeti gonje hunta kuriyat gamu midani beera itere me salgon menge beeru duniyenna algon menge miyado gamu ga itere mes eki algon menge divehi le hinga algon menge deriya nisbeba mis mi hun ebade khasa kotika zuwanu mege terega ba himene emi hun omun ebade algon kurigen bayan kore fada mitanu ga miyo islami wahdat nagala mita miye mativere islami deenuga mativere mi risalatu funu koddu mattaka mi deenuga shiyarata mitanu nattanu mattaka mi huna dekola basmuna baikam galgon men miyadu algon men teren komme mi hekes wanje algon men emi hun ki madu bay gehenna me semi hun social media ga emi hun ge bo ginamum note emi hun fatura le ginakam algon men emi hun ginahen hiwa ani algon men komme mi hekes miyadu gota masake fadas kam ga banama emi hun na engi gendana mehna ki waram madu baikam emi hun ge nufus warak pudak